Habari leo magazetini. Today in media. Aujourd'hui dans les médias. Uyu munsi mu itangazamakuru. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda. Nongeye kubasuhuza ndabifuriza kugira ibyiza nshuti bakunze wa Primo Media Rwanda. Naye makuru yavuzwe none ku cyumweru tariki ya 9 z'ukwa kabiri kwa 2025. U Rwanda rwahakanye ko imbaraga rushyira mu kubaka igisirikare ntaho zihuriye no gufasha M23. Tshisekedi yanze ko Macron amuhuza na Perezida Kagame naho umusanzu wa mituweli mu Rwanda ushobora kwiyongera. Musenyeri Rusengo yasabye FARDC kutarwanira i Bukavu. Muri Mozambique, Venancio Mondlane utavuga rumwe n'ubutegetsi agiye gushinga ishyaka rye. Sarkozy wabaye perezida w'Ubufaransa we yambitswe igikomo cy'ikoranabuhanga kubera ibyaha bya ruswa. Ngizo zimwe mu nyingo z'ingenzi zigize amakuru mugiye kugezwaho nanjye Jean Dodier Kanijabo mu kanya turayarambura. Ntibikiri ngombwa ko mukoresha ibiti cyangwa imbaho mwonona ibidukikije mu kubaka, gutera amarangi no gukora finissage y'inzu. Top Paint Company Limited bafitiye ibikwa bigezweho cyangwa scaffolding byifashishwa mu bwubatsi hakorwa isuku ku nyubako z'imiturirwa. Ku giciro kibereye buri wese ushobora kugura cyangwa gukodesha ibibikwa kandi tukabikugezaho aho bibereye hose. Abadafite umwanya wo kwigira ku ruganda mu Bushinwa n'ahandi namwe mwadutuma tukabagirayo. Tubafitiye amarangi y'ubwoko bwose yaba yo mu nzu ndetse no hanze ashobora guhangana n'izuba n'imvura. Abakeneye ubujyanama ku marangi namwe twabafasha kubagira inama. Dukorera kwa Rwahama ku muhanda w'amabuye imbere neza station ya Hoza Limelez. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0788 88 62 72 na 0788 43 mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye, bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi cyiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Ikaze muri amakuru arambuye duhereye ku Rwanda rwashimangiye ko imbaraga rushyira mu kubaka igisirikare ntaho zihuriye no gufasha M23. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro yavuze ko imbaraga u Rwanda rumaze igihe rushyira mu kwiyubaka mu bijyanye n'igisirikare n'umutekano ntaho zihuriye no gushyigikira umutwe M23 umaze igihe uhanganye na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yolande Makoro yarabigarutseho mu kiganiro yagiranye na televiziyo muri Kenya NTV cyatambutse mu ijoro ryo kuwa gatandatu. Ni ikiganiro cyagarutse ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'ibirego bikomeje gushinjwa u Rwanda byo gufasha M23. Ni kenshi u Rwanda rwagiye rugaragaza ko ntaho ruhuriye n'ibibazo bya M23, rugashimangira ko ari ingingo ireba abanyekongo kandi ko ikwiriye gukemurwa kuko narwo rugerwaho n'ingaruka z'iki kibazo. Ibyo birego byo gufasha M23 byongeye kugarukwaho n'umunyamakuru wa NTV Michel Ngele Odiambo muri iki kiganiro na Yolande Makoro. Uyu munyamakuru yagaragaje ko M23 ikomeje kwigarura imijyi itandukanye irimo na Goma, ashimangira ko abasesenguzi babiheraho bakavuga ko imbaraga uyu mutwe ufite zigaragaza ko ushyigikiwe n'amahanga. Yakomeje avuga ko Perezida Paul Kagame aheruka mu ruzinduko muri Turkiya rwasize u Rwanda rubonye intwaro nshya, ariko bivugwa ko byarangiye zikoreshwa na M23. Yabaje Yolande Makoro niba ibyo ari ukuri. Mu gusubiza, Makoro yavuze ko u Rwanda rufite uburenganzira mu kubaka igisirikare cyarwo nk'uko bimeze no ku bindi bihugu. Ati buri gihugu harimo Kenya na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kigura intwaro mu bihugu bitandukanye. Ubwo ni uburenganzira bwa buri gihugu bwo kwirindira umutekano no kubaka igisirikare. Ibyo ntabwo ari ibintu byo kujyaho impaka. Yakomeje avuga ko intwaro nyinshi M23 ifite yazihawe na leta ya Kongo. Ati umuntu wa mbere w'intwaro M23 ni igisirikare cya Kongo. Buri rugamba bahanganamo na M23 bagatsindwa, basiga inyuma intwaro nyinshi n'ibindi bikoresho. Uko niko M23 yabashije kubona intwaro nyinshi kubera ko barwana na guverinoma yabo bagatsinda. Yolande Makoro yakomeje avuga ko u Rwanda rutarajwe ishinga na M23 ahubwo ruhora ruharanira kubungabunga umutekano warwo. Ati ntabwo turajwe ishinga na M23,
M23 iri kurwana urugamba rwayo, bari kurwanira kubaho kwabo n'uburenganzira bwo kuba ku butaka bwabo mu mutekano badakorewe ivangura cyangwa ngo bibasirwe n'ubwicanyi bushingiye ku moko. Iki turaje ishinga n'ituze ry'abanyarwanda no gukora ibishoboka byose ngo ubusugire bw'imipaka yacu ntibuhonyorwe n'ingabo za Kongo, FDLR cyangwa indi mitwe irenga 200 ikorera mu burasirazuba bwa Kongo. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda atangaje mu gihe M23 ikomeje kwigarura ibice bitandukanye nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Goma, kuri uwo maso akaba hanzwe intara Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko umujyi wa Bukavu. Guhuza ibiganiro bya Rwanda na Nairobi biratanga icyizere. Ambasaderi Nduhungire, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda, Ambasaderi Jean-Patrick Olivier Nduhungirehe yatangaje ko kuba abakuru b'ibihugu b'imiryango ya SADC na East Africa barahuriye mu nama idasanzwe hagafatirwamo umwanzuro wo guhuza ibiganiro bya Rwanda na Nairobi baganira ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo bitanga icyizere. Mu kiganiro yagiranye na RBA yagize ati, ubwo noneho twashyizeho indi framework, ni ukuvuga indi nama nshya itari isanzweho, ibindi biganiro bitari bisanzweho by'ibihugu bya SADC n'ibya EAC, turizera ko ibihugu byose noneho bizafasha cyangwa bikanashyiraho n'igitutu guverinoma ya Kongo kugira ngo izubahirize kagahenge n'ibindi bisabwa muri aya masezerano. Hanyuma rero ibiganiro bya Rwanda na Nairobi byo nk'uko nabivuze, twafashe icyemezo, abakuru b'ibihugu bafashe icyemezo cyo kubigira ikiganiro kimwe kuko habaga hari imbaraga zitatanye hirya no hino, ariko ngo kizaba ikiganiro kimwe. Turizera ko hari ubushake bw'iyi miryango yombi tuzagira icyo tugeraho. Icyizere kuri ubu ngo gishingiye ku kuba hari ubushake bw'iyi miryango yombi, East African Community na SADC, ku buryo ngo hari ikizagerwaho, kuko n'iyi ntambara imaze imyaka 30 ni ngombwa ko guverinoma ya Kongo yumva neza ko igihe kigeze cyo gushaka amahoro kandi mu buryo bwa politiki. Naho Tshisekedi yanze ko Macron amuhuza na Perezida Kagame. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi yanze ko mugenzi we uyobora Ubufaransa Emmanuel Macron amuhuza na Paul Kagame. Jeune Afrique yatangaje ko Perezida Macron na Perezida Kagame bemeranyije guhurira i Paris mu Bufaransa ubwo hazaba hari inama ku bwenge bw'ubukorano AI iteganyijwe ku itariki ya 10 n'iya 11 z'uku kwezi. Iki kinyamakuru cyanditse ko Perezida Macron yanasabye Perezida Tshisekedi kwitabira inama kugira ngo azamuhuze na Perezida Kagame, ariko ntiyabimwemerera. Bivugwa ko Tshisekedi adashaka kuva muri Kongo mu gihe umutekano mu burasirazuba bw'igihugu cye ukomeje kuzamba. Umuhuza mu biganiro bya Rwanda bihuza u Rwanda na Kongo, Perezida Joao Lourenço nawe yasabwe kujya i Paris mu Bufaransa kugira ngo azitabire ikiganiro cya Macron, Kagame na Tshisekedi, gusa ngo we yabyanze mu kinyabupfura. Lourenço uyobora Angola akaba nitegura kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Tariki ya 16 z'uku kwa kabiri yagaragaje ko yifuza kubona abanyafurika bikemurira ibibazo byabo bidasabye umuhuza wo hanze ya Afurika. Nubwo Tshisekedi ari gusiba inama zibera hanze ya Kongo, umubano we na Macron si mwiza. Uyu munyekongo yagaragaje uburakari bukabije mu kwezi kwa 9 2024 ubwo yasohokaga mu nama y'umuryango w'ibihugu bikoresha igifaransa aziza Macron ko yanze kwamagana u Rwanda. Icyifuzo cyo kwamagana u Rwanda cyashingiraga ku birego leta ya Kongo irushinja byo gufasha umutwe twaje intwaro wa M23, ibirwa bihakanye kenshi rusobanura ko nta shingiro bifite. Perezida Macron yigeze guhuriza Kagame na Tshisekedi mu biganiro mu kwa 9 2022 ubwo bari bitabiriye inteko rusange y'umuryango wa New York muri Leta Zunze za Amerika. Nyuma yaho kongera kubahuriza i Paris binaniranye, ategerejwe izindi nzira. Ikinyamakuru Jeune Afrique cyatangaje ko inshingano zishobora kuba nyinshi kuri Perezida Lourenço ubwo azaba atangiye kuyobora umuryango w'ubumwe bwa Afurika, bikazaba ngombwa ko ashyikiriza undi muntu ubuhuza bw'u Rwanda na Kongo. Muri urwo rwego hatekerejwe Qatar nk'umuhuza ufite ubunararibonye nk'uko cyakomeje kibisobanura, ariko abo hafi ya Perezida Tshisekedi barabyanze, bagaragaza ko iki gihugu ari inshuti y'u Rwanda ya bugufi, bityo ko gishobora kurubagamiraho. Ku mwanya w'ubuhuza kandi hanatekerejwe Perezida wa Mauritania akaba n'umuyobozi mukuru uri gucyura igihe umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Byari biteganyijwe ko Perezida Tshisekedi na Kagame bahurira i Dar es Salaam muri Tanzania ku munsi wo kuwa gatandatu bitabiriye inama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba n'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo, ariko Perezida Kagame yitabiriye inama ishakira ibibazo Perezida Kagame we yitabiriye inama ishakira ibisubizo intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo. Tshisekedi we ayitabira hifashishijwe ikoranabuhanga kuko ntiyagiye muri Tanzania. Mu yandi makuru, umusanzu wa mituweli mu Rwanda ushobora kongerwa. Umuyobozi ushinzwe ibigenerwa abanyamuryango mu rwego rw'ubwiteganyirize mu Rwanda RSSB, Dr Regis Hitimana, yatangaje ko abanyarwanda bakwiye kwitegura ko mu bihe biri imbere umusanzu w'ubwisungane mu kwivuza batanga uzavugururwa, hakagira ikiyongeraho, ariko bikazakorwa nyuma y'umwaka wa mituweli uzatangira mu kwezi kwa 5 2024. Hakagira ikiyongeraho, ariko bikazakorwa nyuma y'umwaka wa mituweli uzatangira mu kwezi kwa 7 2025. Ubwisungane mu kwivuza buzwi nka Mutuelle de Santé bukoreshwa n'abanyarwanda benshi kandi bwatumye serivisi z'ubuvuzi zigera kuri bose n'ikiguzi cyazo kirahenduka. Inzego z'ubuzima zigaragaza ko umusanzu wa buri muntu atanga $3,000 cyangwa $7,000 ku mwaka utageze kuri 40% by'ikiguzi kigenda iyo ahawe
kigende yahawe serivisi z'ubuvuzi hakoreshejwe ubwisungane mu kwivuza kuko hajyamo nkunganire ya leta. Dr Regis Hitimana, umuyobozi ushinzwe ibigenerwa abanyamuryango mu rwego rw'igihugu rw'uyiteganyirize, yabwiye ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru ko umusanzu wa mituweli abanyarwanda batanga umaze imyaka 14 utavugururwa, nyamara serivisi zishyurwa n'ibyiciro byazo zariyongereye. Ati iyo ngingo nayo yarakozwe, ariko ubuyobozi mu gushishoza badusaba ko uyu mwaka tugiye gutangira tuba tubiretse, ariko tuzagira umwanya wo kubisobanurira abanyarwanda, ariko batangire bitegure ko uyu musanzu ushobora kwiyongera, kuko urebye iby'ikigega gisabwa ari ukuzamura ibiciro by'ibyo twishyuraga no kongeramo serivisi nshya. Imyaka bibaye 13 uyu musanzu utavugururwa. Mu mufuka w'umunyarwanda y'icyo gihe imibare yose twereka ko hari ikintu kiyongereyemo. Imibare igaragaza ko mu 2023 umunyarwanda yinjizaga amadolari y'Amerika 1040 ku mwaka. Dr Hitimana yavuze ko ingamba zo kongera umusanzu zatekerejwe mu gihe cya COVID-19, ariko basanga bitahita bijya mu bikorwa. Yasobanuye ko umwaka wa mituweli wa 2025-2026 uzatangira mu kwa 7 k'uyu mwaka, abantu bazakomeza gutanga imisanzu isanzwe, ariko bagatangira kwitegura gutanga imisanzu ivuguruye. Ati bazanabimenyeshwa hakiri kare tugifite hafi umwaka kugira ngo bitegure. Ntekereza ko mu kwa 7 2025 tuzaba twatangiye kubona aho bigana, tugatangira guteguza abantu bari kwishyura ibisanzwe, bivuze ko bazaba bagifite umwaka wose kugira ngo bitegure. Kugeza ubu abarenga 86% by'abanyarwanda nibo bishyuye umusanzu w'ubwisungane mu kwivuza basabwa wose. Mu bisanzwe uwatanze 75% y'umusanzu asabwa yivuza kuva mu kwezi kwa 7 kugeza mu kwa 12, ari nabwo abasabwa kuba yatanze 20% yasigaye. Kuri serivisi zishyurwaga na mituweli hiyongereyeho izindi 14 zirimo imiti n'ubuvuzi bwa kanseri, kuvura no kubaga indwara z'umutima, kubaga hakoreshejwe ikoranabuhanga, kuyungurura no gusimbuza impyiko, kuvura no kubaga uburwayi bw'igice cy'umugongo nk'urutirigongo, gutanga inyunganirangingo n'insimburangingo, kubaga ivi no gusimbuza ivi, kubaga no gusimbuza umutwe w'igufa ry'ukuguru, serivisi z'amaraso n'izindi zigendana nayo, gutanga inyunganiramirire, ndetse hari n'indi miti yongereye ku rutonde rw'igiye nayo kujya yishyurwa hakoreshejwe mituweli de sante. Kugeza ubu zimwe zatangiye gutangwa, izindi zizatangira gutangwa mu kwa 7 k'uyu mwaka, hamaze gutegurwa ibisabwa byose mu mavuriro ya leta. Mu makuru avuga mu turere duhera Nyaruguru, aho urubyiruko rw'iyisa Batasi rwiyemeje guhashya igwingira n'umwanda. Bamwe mu rubyiruko rwo mu murenge wa Ruheru mu karere ka Nyaruguru baravuga ko bamaze kubona umurenge wabo by'umwihariko akagari kabo kaza mu myanya ya nyuma mu kurwanya igwingira n'umwanda, bafashe ingamba zo kwiyita Batasi kugira ngo bafashe ubuyobozi kurandura ibyo bibazo. Uwimana Trefine uri mu rubyiruko rugize iri tsinda avuga ko kwiyita Batasi babikoze mu rwego rwo gutata ahari ibibazo bibangamiye imibereho myiza, cyane cyane ibishingiye ku mwanda n'imirire mibi ku bana. Ati rero tujya kwiyita Batasi, akagari kacu kazaga mu myanya ya nyuma mu kurwanya umwanda n'imirire mibi ku bana, noneho twiha intego yo kujya dutata ahari ibibazo by'umwanda n'abana bafite imirire mibi, noneho tugatungira urutoki abayobozi bakagira icyo babikoraho. Mugenzi we witwa Nsanzumuhire Jean Bosco avuga ko gutata bagatungira urutoki abayobozi byageze aho babyongeraho no kugira uruhare mu gukemura ibyo bibazo. Ati ubutasi bwacu nk'abatasi twabonye bidahagije gutungira urutoki abayobozi, noneho natwe dutangira kujya tubyikorera, aho tubonye batagira ubwiherero tukajya kubwubaka, ndetse tukanubakira inzu abatishoboye, ubundi tukubaka uturima tw'igikoni, tugatera imboga zifasha kurwanya imirire mibi ku bana n'ibindi. Umuyobozi w'akarere ka Nyaruguru ungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Assumpta Byukusenge avuga ko ubuyobozi bushimira urubyiruko rw'isi tsinda ry'abatasi kuko ibyo rukora mu guhangana n'ibibazo by'isuku n'isukura hamwe no kurwanya imirire mibi mu bana ngo bigaragara. Ati ruriya rubyiruko rwibumbiye mu itsinda ry'abatasi rwose dushima uruhare rwabo mu kurwanya imirire mibi ku bana n'umwanda, kuko usanga aho bari hari ibikorwa byo kubakira abatishoboye ubwiherero n'inzu babijyanamo n'ubuyobozi, ubundi bagakangurira imiryango kugaburira abana indyo yuzuye. Rero turabashimira kandi nk'ubuyobozi turabashyigikiye mu butasi bwabo. Akomeza avuga ko urubyiruko rw'iyisa Batasi ari izina ryiza kuko mu kivugo cyabo bihaye kivuga ko batata, bakataka, bakanakemura. Uru rubyiruko rwibumbiye mu itsinda ry'abatasi rugera ku bantu barenga 200, aho ibikorwa rukora birimo ubworozi bw'inkoko n'ubuhinzi bwa kawa, rukaba rumaze no kubakira imiryango 18 ubwiherero bwujuje ibisabwa, kubaka uturima tw'igikoni no kwigisha imiryango guteka indyo yuzuye. Imibare itangazwa n'ubuyobozi bw'akarere ka Nyaruguru ivuye mu cyumweru cyahariwe ubuzima bw'umubyeyi n'umwana igaragaza ko kurwanya igwingira n'imirire mibi ku bana, aka karere kari kuri 28% bavuye kuri 39% mu 2020. Mu karere ka Musanzeho amapoto ageze amashanyarazi mu mirenge 2 amaze imyaka 3 arambitse hasi. Abaturage bo mu murenge wa Muko n'igice cy'umurenge wa Kimonyi mu karere ka Musanze batewe inkeke nuko amapoto amaze imyaka arambitse ku muhanda ashobora kwangirika batarabona umuriro w'amashanyarazi. Abaturage bavuga ko icyizere cyari cyose mu 2022 ubwo babonaga imodoka zitunda ayo mapoto, kuko babonye ko kuva mu icuraburindi bitakiri inzozi kuri bo. Nyuma y'imyaka igera kuri 3 abaturage baravuga ko icyo cyizere cyongeye kuyoyoka, kuko bategereje abaza gushinga amapoto no gushyiraho insinga z'amashanyarazi baraheba. Barifuza ko ari
mapoto yakoreshwa icyo yagenewe aho kugira ngo ayibita azaborere ku muhanda naho ay'ibyuma yicwe n'umugesi. Impuguke mu gukwirakwiza amashanyarazi zivuga ko ipoto y'igiti ishobora kumara imyaka 25 mu butaka iyishinze, ariko iyo irambitse ngo ishobora guhita ibora kuko amazi yinjiramo mu buryo bworoshye mu gihe n'izuba ribura uko ryinjiramo ngo rikamura ayo mazi. Kuba ipoto y'igiti irambitse ku butaka kandi bishobora gutanga icyuho cyo kuribwa n'umuswa, bigatuma akamaro kayo kangirikiraho. Umukozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ingufu REG ishami rya Musanze Batangana Regis yemeza ko impungenge z'abo baturage zifite ishingiro, akemeza ko byatewe nuko kuri ubu bafite ikibazo cy'ibikoresho bifasha gukwirakwiza amashanyarazi. Yijeje ko mu minsi mike iki kibazo kiraza kubonerwa umuti. Ati iki kibazo kizabonerwa umuti mu kwa gatandatu 2025 kuko byose byatewe nuko ibikoresho byabanje kubura. Twabanje kugira ikibazo cy'ibura rya konteri, none zarabonetse, ubu rero hasigaye ikibazo cy'insinga nazo muri iki gihe zizaba zabonetse. Ndabizeza rwose ko kwa gatandatu k'uyu mwaka kuzasiga bacana. Ubuyobozi bw'akarere ka Musanze buvuga ko iki kibazo bukizi kuko hari umushinga urimo gukurikiranwa ugomba gukwirakwiza amashanyarazi mu murenge wa Muko n'uwa Kimonyi. Mu karere ka Rusizi imyaka ibaye 9 abangirijwe ibyabo n'umuyoboro w'amashanyarazi batarishyurwa. Abaturage barenga 200 bo mu mirenge ya Gashonga, Rwimbogo na Nzahaha mu karere ka Rusizi bangirijwe ibyabo n'iyubakwa ry'umuyoboro w'amashanyarazi bamaze imyaka 9 batarishyurwa. Uwo muyoboro wavaga mu murenge wa Gashonga ujya ku kigo nderabuzima cya Rwinzuki mu murenge wa Nzahaha mu 2016. Bavuga ko n'ubu bategereje ingurane amaso agahera mu kirere. Bavuga ko kuva ibyabo byakwangizwa hashize imyaka 8 yose batarabona umuntu n'umwe wareguza kubabarurira, bakabona gusa ahubwo baza gutema ibyashibutse aho bangije. Baza kubabarurira ngo bari barababwiye ko bitarenza amezi 3 amafaranga yabo bazaba bayabonye. Baza kubabarurira kandi ngo bababwiraga ko bitarenza amezi 3 amafaranga yose yabo bazaba bayabonye. Bavuga ko bibabaje cyane ko bamaze imyaka yose nta ngurane, nyamara hari ababishinzwe. Nzamurambaho Tuyizere Jacques, umuyobozi wa REG mu karere ka Rusizi, abaye icyizere akavuga ko barangije kubarirwa na REG kandi ko byageze muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi ko vuba bidatinze bazishyurwa. Yagize ati bigeze kure, ndahamya ko byageze muri Minecofin, vuba aha barayabona. Iwacu muri REG byavuyeyo kandi iyo bivuyeyo bijyanwa Minecofin bahita bayabona rwose. Bagira icyizere ko bazayabona vuba. Mukanya aya makuru turakomereza ko yavugwa hanze y'u Rwanda, by'umwihariko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo niho tuyahera. Umuntu uzakugira inama kubirebana no kugura imodoka cyangwa kwita ku modoka yawe, ariko mu byo akubwira byose ntiwumvemo izina Auto Korea Maintenance Limited, inama ye ntuzayemere. Abantu mufite imodoka za Kia na Hyundai ndetse n'izindi modoka zigezweho, murinde imodoka zanyu kwangirika kwa hato na hato, muzijyane muri Auto Korea Maintenance Limited. Bagufasha kubungabunga ikinyabiziga cyawe ukagitunga kitakurushya, bakazanagufasha kukigurisha igihe ubikeneye kandi udahangitse ugihaye nawe akagitunga yishimye. Aba ni abahanga bakaba n'inzobere, bakagira n'uburambe mu kubungabunga izi modoka no gusana izamaze kwangirika, cyane cyane motori zazo na boîte de vitesse. Bagusuzumira imodoka mu ikoranabuhanga rigezweho ritanga icyizere cyayo cy'igihe kirekire. Bakoresha ibikoresho byabugenewe bifasha mu kubungabunga imodoka yawe. Bafite ama additives na prolines n'amavuta meza yabugenewe akoreshwa mu kurinda systeme z'imodoka kwangirika, bituma izi modoka zirushaho kuramba. Bafite uburambe ku buryo wabagannye hakiri kare arushaho gukunda imodoka za Kia na Hyundai. Muri iki gihe kandi muri Auto Korea Maintenance Limited bafite gahunda y'ubujyanama kubifuza kugura imodoka ndetse no kubamaze kuzigura. Hari kandi na programme ya automotive training kubifuza kuba inararibonye mu by'ibinyabiziga bikoranye ikoranabuhanga rijyanye n'igihe. Ibi babigufasha mu gahinduka inzobere mu by'izi modoka mu gihe gito. Ni mubagane. Bakorera igikondo iruhande rwa Kiliziya Gatolika. Wanabahamagara kuri 07 86 20 60 54. Mwirinda abamamyi na barupigapiga babangiriza, kubera ko Auto Korea Maintenance Limited ni inzobere zize zikaminuza kandi zifite uburambe mu kwita ku modoka zanyu. ngo byihekeye u Rwanda. Niba urangije amashuri yisumbuye ni byiza ko wumva inkuru. Minisiteri y'Uburezi ibara abanyarwanda 74,509 barangije amasomo y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza bize muri kaminuza zigenga hano mu Rwanda hagati y'umwaka wa 2016 n'2022. Mbere ya jenoside yakorewe abatutsi, mu gihe cy'imyaka 30 yose abarangije kaminuza mu Rwanda bose hamwe bari 2,000. Ariko uyu munsi kaminuza yigenga ya Kigali ULK yonyine imaze gusohora abanyeshuri barenga 40,000. Niba abantu benshi bakomeza kugana ULK, n'uburezi bufite ireme iyi kaminuza itanga. ULK campus ya Kigali ifite ubushobozi bwo gucumbikira abanyeshuri barenga 2,200 mu buryo bwiza, babona ibikenewe byose. Iki ni kimwe muri byinshi byoroshye imyigire muri ULK. Iyi kaminuza itanga amasomo y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza cyangwa se bachelors, harimo biology and chemistry,
education in computer science and physics, languages and humanities in education, economics and business studies, social studies n'andi masomo menshi. Niba urangije amashuri yisumbuye, iyi ni kaminuza igutegereje. ULK itanga amasomo y'ikiciro cya gatatu cya kaminuza cyangwa se masters mu mashami nka business administration, MBA, master of finance, master of accounting, master of science in economics, master of governance, master of development studies, master of law in public international law, master of international economics and business law, master of science in internet system. Hanyuma ninde watanga uburezi muri iki kinyejana ngo yibagirwe gushyiramo amasomo ya tekinike, imyuga n'ubumenyi ngiro? Uwo ntabwo ari ULK. Niyo mpamvu iyi kaminuza ifite ULK Polytechnic Institute itanga amasomo arimo electrical technology, electronics and telecommunication technology, construction technology na land surveying engineering. Na amasomo urangiza uhita ujya mu kazi. ULK ifite campus ya Kigali ariyo cyicaro gikuru ndetse na campus ya Gisenyi. Amasomo atangwa ku manywa, ku mugoroba no mu mpera z'icyumweru cyangwa se weekend program. Abiga education hari na programme y'ibiruhuko izatangira ku itariki ya 23 y'uku kwezi kwa 12, kandi kwiyandikisha birimo gukorerwa kuri campus ya Kigali, ya Gisenyi cyangwa se ugahamagara campus ya Kigali kuri 07 88 30 40 cyangwa se campus ya Gisenyi kuri 07 88 30 87 Ushobora gusura kandi urubuga rwa internet rwa ULK ari rwo y3.ulk.ac.raw. Icyiciro kizatangira mu kwa mbere cyangwa se January intake. Amasomo azatangira ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2025. Amahitamo y'ahazaza hawe akorerwa muri ULK. Makuru y'Urwanzi y'u Rwanda Musenyeri Rusengo yasabye FARDC kutarwanira muri Bukavu. Arkiyepiskopi Gatolika wa Bukavu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Musenyeri François Xavier Maloyi Rusengo yabwiye ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC kwirinda kurwanira mu mujyi wa Bukavu yifashishije ibyanditswe muri Zaburi y'128 umurongo wa 8 bigira biti gutabarwa kwacu kuboneka mu izina ry'Uwiteka waremye ijuru n'isi. Musenyeri Rusengo yibukije guverineri wa Kivu y'Amajyepfo ko abamaze gupfira mu ntambara y'ingabo za Kongo na M23 ari benshi. Ati ni ngombwa kwirinda kurwanira muri iyi mijyi minini no mu baturage b'abasivile. Agaragaza ko hari abasirikare ba leta bajya ku rugamba cyangwa bavayo bakicira abaturage ubusa babitiranya nabo bahanganye. Uyu mushumba yatangaje ko hari abasirikare ba Kongo bafite umugambi wo gushyira imbunda mu baturage batuye mu mujyi wa Bukavu bagamije guhindura uyu mujyi urubuga rw'intambara. Ati byatangiye kuvuga ko hari abashaka gushinga intwara hatuye abaturage b'abanyamahoro. Bisa no guhindura Bukavu urubuga rw'intambara. Bisaba gutekereza kabiri hashingiwe ku bwicanyi bwabereye i Goma. Musenyeri Rusengo atanze ubutumwa mu gihe leta ya Kongo ifite ubwoba bw'uko M23 izafata Bukavu mu gihe cya vuba nyuma yo kwifasha ibindi bice byo muri Kivu y'Amajyepfo birimo Nyabibwe na centre ya Karehe. Kuri ubu biravuga ko ikibuga cy'indege cya Kavumu nacyo cyagoswe na M23. Dukomereza amakuru muri Mozambique, Venancio Mondlane utavuga rumwe n'ubutegetsi agiye gushinga ishyaka rye. Venancio Mondlane uherutse guhatanira kuyobora Mozambique agatsindwa amatora yatangajwe imikoranire yarafitanye n'ishyaka Podemos yashyizweho akadomo kandi ko yiteguye gushinga irye muri uyu mwaka. Mondlane yagiranye amasezerano y'ubufatanye mu bya politike n'ishyaka Podemos mu kwezi kwa 10 k'umwaka ushize rimushyigikira amatora y'umukuru w'igihugu ariko aratsindwa, ndetse nyuma yaho yanze kwemera ibyavuye mu matora ateza imvururu mu gihugu, ariko nyuma yaho aza kwisubiraho. Venancio Mondlane yavuze ko ubufatanye yagiranye na Podemos burangiye. Ati uyu mwaka turamurika iryacu, ntabwo tugikeneye guhekwa. Venancio Mondlane yifatanyije na Podemos nyuma yuko ihuriro ry'amashyaka aharanira demokarasi yari yariyunzeho ritemerewe kwiyamamaza kubera kudakurikiza amwe mu mategeko. Kuva Podemos yabaho ntiyigeze ihagararwa mu nteko ishinga amategeko kugeza amatora ya 2024 ubwo yahise ibona imyanya 48 ihigikarenamo yahoze iyoboye amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi, kuri bikaba ifite intebe 28 mu badepite 250. Mondlane yatandukanye na Podemos ayishinja kugambanira abayoboke nyuma yo kwinjira mu biganiro bigamije gosha imvururu zakurikiye amatora muri Mozambique. Umujyanama we yavuze ko iryo shyaka ritigeze rimenyesha abayoboke ibitekerezo ryinjiranye mu biganiro. Kuva mu mpera za 2024 Mozambique yaranzwemo imvururu zikomeye zatejwe na Venancio Mondlane wahamagariye urubyiruko rw'abayoboke be kwigabiza imihanda, gusenya ibikorwa remezo no gusahura bavuga ko bibwa amajwi mu matora. Club of Mozambique cyanditse ko amagingo aya hakigaragara uduce tumwe tubamo imyigaragambyo idakanganye. Abantu 327 nibo baguye muri iyi myigaragambyo. N'abantu barenga 50 biciwe mu gico mu majyaruguru barasirazuba bwa Mali.
Abaturage barenga 50 biciwe hafi y'umujyi wa Gao uherereye mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Mali nyuma y'uko abantu bitwaje imbunda bateze imodoka zabo hamwe n'abasirikare bari babaherekeje nk'uko umuyobozi waho ndetse n'abaturage babitangaje. Abagabye igitero bagikoreye hafi y'umudugudu wa Kobe ku birometero 30 uvuye Gao mu karere aho amashami ya leta ya Kisilamu na Al-Qaeda amaze imyaka isaga 10 akorera ibikorwa bihungabanya Mali n'abaturanyi bayo Burkina Faso na Niger. Umuyobozi waho utifuje ko amazina yatangazwa yabwiye Reuters ati abantu basimbutse mu modoka kugira ngo bahunge. Hari abaturage benshi bapfuye n'abandi bakomeretse. Uyu muyobozi yavuze ko imirambo igera kuri 56 yabonetse mu bitaro bya Gao, akomeza avuga ko ahari kandi imibare y'abashinzwe umutekano by'umwihariko abasirikare bakomeretse itazwi. Igisirikare cya Mali ntabwo cyase gisubiza Reuters ku bijyanye no gutanga ibisobanuro kuri icyo gitero. Umuturage wa Gao yavuze kandi ko abagera kuri 50 bishwe ndetse n'imodoka ziratwikwa. Yavuze ko ibitero byica byabaye byinshi ku buryo igisirikare gitegura abaherekeza abaturage bajya mu bikorwa byabo bya buri munsi. Afrika y'Epfo yatangaje ko Amerika iri gukora icengezamatwara rigamije gusiga icyasha igihugu cyabo. Ubutegetsi bwa Afrika y'Epfo bwinjiye mu ntambara y'amagambo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahagaritse inkunga yageneraga iki gihugu kubera itegeko riha leta uburenganzira bwo gutwara ubutaka ku inyungu rusange cyangwa aho ibona ari ngombwa nta ngurane hawe nyirabwo. Perezida Donald Trump yasinye iteka rihagarika iyi nkunga avuga ko ubutegetsi bwa Afrika y'Epfo bwashyizeho itegeko ribwemerera gutwara ubutaka bw'abazungu nta ngurane bahawe. Guverinoma ya Afrika y'Epfo itangaza ko Amerika iri gukora icengezamatwara rigamije gusiga icyasha icyo gihugu. Iti duhangayikishijwe n'ibisa no gukwirakwiza ikinyoma n'icengezamatwara bigamije gusiga icyasha igihugu cyacu cy'ubukombe. France 24 yanditse ko ubutaka bwinshi muri Afrika y'Epfo buri mu maboko y'abazungu kuva mu gihe cy'ubutegetsi bw'abakoloni no muri apartheid, mu gihe kuri ubu leta ishaka ko busaranganya n'abirabura. Afrika y'Epfo yagaragaje ko itishimiye kumva iby'uko ishaka kwigarura ubutaka kw'abaturage ku ngufu bivugwa n'abayobozi bakuru bafite ibyemezo muri Amerika. Ibiro bya Perezida Cyril Ramaphosa byateye twatsi byo kwigarura ubutaka bw'abaturage nta ngurane. Umuvugizi w'urwego rw'ububanyi n'amahanga rwa Amerika Tammy Bruce abinyujije kuri X yavuze ko abahinzi bo muri Afrika y'Epfo n'izindi nzirakarengane zibasirwa biturutse ku ibara ry'uruhu bazahitamo kwimurirwa muri Amerika bakazahabwa ikaze. Amerika ivuga ko izakomeza guharana inyungu z'abantu bazaba bagizweho ingaruka n'itegeko ryo kwamburwa ubutaka badahawe ingurane cyangwa ibindi bikorwa bitihanganirwa. Hirya yaho muri Namibia, Sam Nujoma waharaniye ubwigenge bw'iki gihugu yapfuye ku myaka 95. Sam Nujoma impirimbanyi y'ubwigenge akaba n'umuyobozi w'inyeshyamba waje kuba perezida wa mbere watowe muri Namibia yapfuye ku myaka 95. Kuri iki cyumweru Presidence ya Namibia bitangaje binyujije ku mbuga nkoranyambaga. Itangazo ryayo rigira riti n'akababaro n'agahinda kenshi ndatangariza muri iki gitondo cyo ku itariki ya 9 Gashyantare 2025 abaturage ba Namibia, abavandimwe n'abashiki bacu muri Afurika ndetse n'isi muri rusange urupfu rw'umuyobozi wacu w'ubwigenge wubahwa n'umuyobozi w'impinduramatwara. Urufatiro rwa Repubulika ya Namibia rurahungabanye. Mu byumweru bitatu bishize Nujoma yarinjiye mu bitaro byo mu murwa mukuru wa Namibia Windhoek aho yari kwivuriza kandi akomeza gukurikiranwa. Cyakora yapfuye azize uburwayi bwe nk'uko iryo tangazo ribivuga. Asize umugore we Kovambu w'imyaka 91 n'abana. Sarkozy wabaye perezida w'Ubufaransa yambitswe igikomo cy'ikoranabuhanga kubera ibyaha bya ruswa. Nicolas Sarkozy wategetse Ubufaransa yategetswe kwambara igikomo cy'ikoranabuhanga mu gihe cy'umwaka wose kubera ibyaha bya ruswa yahamijwe n'urukiko. France 24 yatangaje ko Sarkozy yatangiye kwambara icyo gikomo cy'ikoranabuhanga ku itariki ya 7 z'uku kwezi akazakimarana umwaka. Uyu mugabo azaba yemerewe kuva mu rugo iwe mu masaha yagenwe yabirengaho igikomo kigatangaza impuruza. Mu kwezi kwa 12 k'umwaka ushize urukiko rwo mu Bufaransa rwategetse ko Sarkozy yambikwa icyo gikomo mu gihe cy'umwaka nyuma yo gushaka guha ruswa umucamanza. Urubanza Sarkozy yajuriyemo rwasomwe mu ntangiriro z'uku kwa kabiri maze rutegeka ko yambikwa igikomo, ndetse umwunganira mu mategeko Jacqueline Lafont avuga ko icyemezo cyamaze gushyirwa mu bikorwa. Urukiko rwari rwamukatiye gufungwa imyaka 3 ibiri isubitswe naho umwe akawumara afungiye mu rugo iwe ariko akambara igikomo kugira ngo bashobore kugenzura ko atagenda. Bivugwa ko ashobora gusaba kuzahabwa imbabazi zigenewe abafite imyaka 70 kuzamura kuko nawe yayujuje muri uyu mwaka. Sarkozy kandi amaze iminsi yitaba urukiko rw'i Paris cyane cyane aburane ku birego birimo icyo kwakira inkunga itemewe n'amategeko yahawe na Colonel Muammar Gaddafi wayoboraga Libya mu gihe yamamarizaga kuyobora Ubufaransa mu 2007. Dukomereza amakuru kuri Perezida Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wavuze ko yavuganye kuri telefone na Perezida Putin. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabwiye ikinyamakuru New York Post ko yavuganye kuri telefone na Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya ku bijyanye n'intambara yo muri Ukraine. Navuga igihe bavuganiye, abajijwe inshuro zingaha abakuru b'ibihugu bamaze kuvugana kuri telefone, Trump yagize ati mbona ntabivuga. Trump avuga ko Vladimir Putin yifuza ko abantu batakomeza bapfira ku rugamba. Perezida Trump kandi avuga ko afite intego itomoye yo kurangiza uru rugamba. Mu nama y'umutekano iteganyijwe mu cyumweru gitaha Munich mu Budage, biteganyijwe ko Vice President wa Amerika JD Vance azabonana na Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine. Trump nawe nyine aherutse kuvuga ko we ubwe azabonana na Zelensky mu cyumweru kizaza. Perezida Trump yavuze kandi ko ashaka kugirana amasezerano na Zelensky ya miliyoni 500 z'amadolari ya Amerika kugira ngo ahabwe terre rare, ivu ridasanzwe na gaze ya Ukraine, hanyuma Ukraine nayo Amerika igiye imfashanyo mu by'umutekano.
Ni Donald Trump kandi wambuye Anthony Blinken uburenganzira bwo kwinjira mu nyubako nyinshi za leta. Perezida wa Amerika Donald Trump yambuye Anthony Blinken wahoze ari umunyamabanga leta ushinzwe ububanyi n'amahanga muri Amerika uburenganzira bwo kwinjira mu nyubako zitandukanye za leta zirimo inkiko, gereza n'inzego z'umutekano. Byatangajwe n'abayobozi bo mu biro by'umukuru w'igihugu wa Amerika White House. Ni icyemezo kandi kireba Jake Sullivan wahoze ari umunyamabanga mu by'umutekano muri Presidence ku ngoma ya Joe Biden ndetse na Lisa Monaco wari umushinjacyaha mukuru wungirije. Daily Mail yanditse ko abambuwe uburenganzira bose bashobora kutemererwa kwinjira mu nyubako nyinshi za guverinoma ya leta z'ubumwe za Amerika nk'inkiko, gereza, iz'inzego z'umutekano n'izindi nzego nyubahiriza tegeko. Bibaye kandi nyuma y'uko Perezida Trump yambuye Joe Biden uburenganzira bwo kongera kubona amakuru y'ibanga ya buri munsi ahabwa Perezida wa Amerika n'abandi bamubanjirije. Muri Amerika, Perezida wavuye ku butegetsi ahabwa amahirwe yo gukomeza kubona amakuru amwe n'amwe y'umutekano n'andi y'ibanga kugira ngo ashobore kunganira uri ku butegetsi mu gufata ibyemezo byerekeye umutekano cyangwa politike y'igihugu. Mu 2021 Biden nawe yambuye ubu burenganzira Trump, aho yavuze ko imyitwarire ye idahwitse nyuma y'imyigaragambyo yabereye kuri Capitol, ingoro y'inteko ishinga amategeko ya Amerika, abarepublikani bakamushinja kuyigiramo uruhare. Icyo gihe bwari ubwa mbere wahoze ari Perezida wa Amerika yambuwe uburenganzira bwo kubona amakuru y'ibanga nyuma yo kuva ku butegetsi. Trump kandi yakuyeho uburenganzira n'umutekano wihariye ku bandi bayobozi bakuru bahoze muri guverinoma ya Biden barimo General Retired Mark Milley na Dr. Anthony Fauci. Naho Libani yo yashyizeho guverinoma nshya nyuma y'imyaka 2 y'inzibacyuho. Perezida wa Libani Joseph Aoun yasinye iteka rishyiraho guverinoma nshya nyuma y'imyaka 2 iki gihugu kiri mu ntambara igihanganishije na Hezbollah ndetse na Israel yatumye kiyoborwa na guverinoma y'inzibacyuho. Minisitiri w'intebe Nawaf Salam uyoboye guverinoma nawe yashyizeho abaminisitiri agaragaza ko agiye gushyira imbaraga mu kongera kubaka icyizere mpuzamahanga. Yavuze ko ibihe bikomeye by'ubukungu butifashe neza igihugu cyanyuzemo byatewe na ruswa n'imicungire mibi y'umutungo yaranze igihugu mu bihe byashize. France 24 yanditse ko guverinoma iyobowe na Nawaf Salam izahura n'akazi gakomeye ko gukora amavugurura azatuma inkunga z'amahanga zongera gutangwa mu gihugu, kugenzura agahenge hagati ya Hezbollah na Israel no kuzahura igihugu. Nawaf Salam n'abaminisitiri ayoboye bafite inshingano yo kwandika politike n'icyerekezo bashaka kujyanamo igihugu, bakazabishyikiriza inteko ishinga amategeko kugira ngo ibyemeze mu gihe kitarenze iminsi 30. Iteka rya perezida rigaragaza ko hashyizweho abaminisitiri 24 mu gihe hari n'irindi ryemeza ubwegure bwa guverinoma y'inzibacyuho yariyobowe na minisitiri w'intebe Najib Mikati. Guverinoma nshya irimo abagore 5 ndetse buri wese uyirimo ntiyemerewe kwiyamamariza kujya mu nteko ishinga amategeko, biteganyijwe ko izatorwa mu mwaka utaha. Libani yaherukaga kugira guverinoma yemewe n'amategeko mu 2022. Shito bakunze wa Primo Media Rwanda, iyi nkuru ya Libani na guverinoma nshya yayo niyo dusorejeho amakuru yavuzwe none mu binyamakuru n'ibitangazamakuru bitandukanye. Birumvikana ko ari make mu makuru menshi yavuzwe, mwagezwagaho nanjye Jean Dodier Kanijabo. Mugira amahoro. Habari leo magazetini. Today in media. Aujourd'hui dans les médias. Uyu munsi mu itangazamakuru. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda.